Youths of Manipur na no NRC, no census, no IDP settlement, no census, no election campaign before ST status, long live Manipur, save Manipur haba poster campaign haudokre. Thado yumnam na Miss Universe India 2026 da Miss Wellness da kre. Tronglao bigi laibak tiba bonge attack da phamung da hiptuna lejaba anga ni halaga apokpi mamabuna sohan kiba thaudokta senabani haiduna ana park ba UKNA ke finance head as Balal Alice Lalboy Singson ngarang Guwahati gi central jail da thamna ba pukre haide langathel amasung phundra gi maite amasung maite pangal gi masang yamlaba miyam na ngarang no NRC no census haba kholawolena na maira gi rally satkre Nakalam Romdana Gara, Kongba Bazar da Masingyam Lupamera Paibi Imai Ben Singna NRC before census, Dauna Bakidama Akan Bakungjang Sangsang Kray. Manipur kan si Hairabadi BJP Mutatpa Matautai Hana CPI na Pongdo Kray. Manipur amadi miyam kan si Hairabadi State Asidagi BJP si Mutatpa Matautare Hana CPI Manipur State Council ge State Secretary Athokpam Nabachandra na Pongdo Kray. Wafama Singarang Manipur da CPI Linkat Kibagi Humudramapan Suba Kumon Thoram da Pongdo Kibane. CPI Manipur State Council na Senduna Imphal ge Iraban Paban da Pang Thokiba Thoramadu da Nabachandra na Makhatara duna Hai State Asida Anoba Owanba Lenga Ama Lab Democratic Secular Progressive Labor Tabak number 4 sama semduna mathang sahi 2027 gi assembly mikhal da mai park na bahonaragane Manipur amadi miyam kan si harabadi BJP si lebasida amadi Manipur da lehandana bugi tangai phadaba matam atu laklei ngasi phawbda state asigi amadi miyam gi tamak yai phanaba hirang khudemakta karisu tawba ngamdraba BJP na lusing balenga asigi mahut fresh mandate oina anawa mikhal ma pangthokse Nauna Mikhal Pang Thoklaba Matung Samlokpa Lenga Aduna Manipur Amadi Miyam Gitamak Yai Phabo Oigari Habase CPI Manipur State Council na Mamangdagi Laudun Lakpa Kholaune Masina Maram Oiraga Party Sina Miyamga Punduna Lepa Laitana Tongan ba slogan Singaloina na political movement Sing Sangsena Bawarep Sing Laure Haike Ngarangi Thoramadu da Manipuri Londa Handokpa Karam na Aphaba Communism Oigani Haba Lairik Amasu Phongke Amadi Lairik Adu Langol Ibu Yaimana Masakta Ke Thoramadu CPI Manipur State Council gi Bitarian Kamaret Singh Amasung Thomi Singh Sarugya Ke Haide Chingda district Chingda census ki training Tauriba Singh Asik Khudak ta Lephan Gadabani Haina JFD na Phongdora Kray Chingda district Chingda census ka mari lainaba training Tauriba Singh Asilenga na Khudak ta Lephan Gadabani Haina JFD na Phongdorok Pagaloina na Miyam na Khongjang Kanna Changsilange Chera Sida Mayai Kaba Sinjak Yonba Hausi Sanabana Singba Tauduna Miyam gi Ihau na Thai Hanba Yaba Thaba Amata Ireisa Singnu Tawbigano Haina Apel Taurakle Impalas ki Manung Janba Sobam Laikai gi Citizen Club ta Pangthok Papau gi Mifam Amata JFD gi Secretary Organization Rotan Kumar na Haikibada Manipur da Kumja 1951 da Yumpham Oiraga NRC update Tauraba Matungda census Pangthok Kadabani Haba Miyam gi demand Mapung Phanaba Thabak Oina Onthok Tribu Phawba State Lengak Lup Singh Amadi Miyam Punna Leminase 1951 da base year Oiraga NRC update Tauraba Matungda census Pangthok Kadabani Haba Sida Yaning da Lup Singh Amadi Phurup Singh Thorak Libase Manipur ge aseng ba yelhaw minate haibasi masana taksare jaira sida census ka mari lenana sing district sing da training tawriba se NRC gi matang da sabsaba ama khanghandriba phawba lengak amadi mari lenaba singna lephanna ba thabak paikhat kadabane NRC gi khongjang kana sangslingai asida maya kaba sinjak yonba hausi da singba tawriba sisu tawbigano JFD amadi miyamna sangsiliba ihawasi pandam phangdriba phawba JFD na hana lauthokiba khongjang sing haibadi MLA singi yum da satuna makhoy ba sabjaba pherep sing khangdok minaba mera gere chatpa wakan mifam phamba lenga ke loi sangsing boycott tawbana singba democratic oba khongjang sing leptana sangsen biu haina apel tawkhe Mana Hai JFD Amadi Lebak Miyam gi Ihaudagi Manipur gi MLA Khara Delhi da Chatkibasi Thenglapusu Thengna JFD na Thagatpa Phongdo e Manipur da Hojik census Pangthok Naba Miyam na Yaningdriba Amadi census Pangthok Pada Oirakadaba Phibam Amasung Maram Kya gi white paper ama Thaurang Tawduna State Lenga ki Cabinet Mi Phamna Warep Lawraba Matung Center Lenga ta Nek Thina Khanghanduna Taksinba
ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯖꯦꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯦꯖꯦꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2021ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯝꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ NRC ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ NRC ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ NRC ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯀꯦꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ NRC ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒ ꯇꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ 2027ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯣꯡꯗꯅ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ 1985ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ NRC ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 17,00,000 ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ NRC ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ 2027ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯤ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫ RTE ꯑꯃꯗꯤ NCFꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤನ ꯅꯨꯃꯤꯠ 110 ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 110 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯩꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯩꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯥꯆꯨꯡꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟড ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯍꯩꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯕꯨ ꯀꯨꯞꯁꯦꯟ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯁꯨꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯌా ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯕꯟ, ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ, ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯍꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ
thawdang lominasi haina All Manipur Recognized Private School Welfare Association na appeal tawraklei su abrogate tawnaba maitai alliance na joint monitoring group ta aibe serol piduna taksin khre ngahak leitana ground rule thugaibagi wafam asina chumba tarabadi Kuki khulai paiba singa khuyek pinariba suspension of cooperation su agreement abrogate tawnaba maitai alliance na joint monitoring group ta aibe serol pisinduna taksin khre Soina Kundariba Maitai Singapur Balup Ama Oriba Alliance Asina Regional, National Amasong, International Gitakta Maitai Puruki Yaipana Bataurankia, Local Pogolana, Manipur Gapun Bagisaktam Kahanda Bahona Dunana Clay, Alliance Asina Tadropocero Aban High, Shu Kuyak Pina Krabakuki Malatan Sing, designated game Tadokuna Kulai Paraga Kut, Tok Nadibama Pumpsing the Satoka Sintau Libra Habido, Joint Monitoring Group Na Yang Sindromatok Dai. Kuki National Organization Keno Amasung United People's Front UPF na Kader Singh Ground Rule ngak tabagi teksak lok from thui su da leiraba militant sing na mi har mi punsa thaba lan thumunba amasung mi phaba matamda Indian law ge makhada trial satharaga matik saba sera phanga da bane khulai paiba Kader kharana ka henba thawong satharapa matamda center government na law ge matik saba thabak lokhatpagi tangai fadaba lei su khuyek pinariba militant singi kanlok khara masjid ta kharaga miyamda ki tu jongba pohanba yaba maongta thabak thorong kya lokhalakpada lengak ka mari lenabo authority singna tumina yengdun lefam thopte hana seros na makhata na phongtok le JF dina lauthok ki bagi matong ina miyam ki mehut singi yum da wahang khongsat haukhre census mangwen na NRC pangthok pa habasi lengak ki pdf ni hana MLA kebana phongdokre Census pangthok tringai da NRC updation tawgadabani haina miyamna sangsileba khongjanggi manungsana JF dina lauthokibagi matungina kendra ge oidan lairiba miyamki mihutsingda NRC updation gi matangda makhogi karimot laibagi haina wahang hangba khongsat chatpa haukhre khongsat asigi manungsana ngarang miyamna tera sapam lerakta laiba patsoi asigi MLA sapam keba LS Kunjakisur gi yumda thomjenduna NRC updation ga mari leinana memorandum pisin be yauna masida miyam gi mihur ama oina karimot leibagi haina wahang hangkhei miyam gi wahang khongsada du ga mari leinana MLA sapong ke bana haikibada status the census pangthok trengai mangoinana NRC updation tawba habasi lenga ki sapsaba warem ne status the NRC updation tawbaga mari leinana haukiba sahi 2022-24 da Manipur Legislative Assembly na anirakhanna warep lobo laikre Assembly na laukiba warep asi laina tokpa yaroi masigidamakta aikhoi MLA sing su leire law su leire masigi mathakta Assembly gi warep amasu leire bane status the NRC updation tawnaba state Assembly na laukiba warep sing adu thabak oina onthok number center da thakibane India si federal structure ne Assembly na laukiba warep phaginate warep adu center na thabuk ta onthokon thopane warep asigi mayakta makhoina nampu sasanda torakani haba thajade tawsu torakloi census ki mahoina na NRC updation tawada haina lengak paibada yawriba Assembly Minister Singh Delhi da satkibadu sabsaba pandam ama phangdriba phawba thorakloi mathau tarabadi aikhoi pulap chatkani NRC updation tawnaba tawba yaba sing tawgani NRC updation tawnaba lenga asina sabsaba warep lawraga lairibane masida miyamna su full cooperation pibiu haike NDA na lengakpa state union territory kunkani thoida one nation one election chana hangadauri tarahumdo shuba Manipur assembly gi matam sahi ahum oirakpa yana leiri haide joint parliamentary committee na one nation one election bill gi matang da tongan by state singi chief minister singa wari sanaring gi serakta NDA na lengakpa state amasung union territory kunkani thoigi oina de kumja 2034 da pangthokadaba assembly amasung lok sabha mikhal gi matam ngan khatlaga kumja 2029 da punna pangthoknaba thorang tawri haina Indian Express ki report amana phongdoraklei matam amukta da chap manana assembly amasung lok sabha ki mikhal pangthokpada khudong sanabagi damak matam sudriba state amasung union territory singi assembly dissolve tawbagi wafam phawba khanade
Karigumba NDN localiba Torangasi Tabakta on Toktona Kumja 2029 the Assembly Amasung Lok Sabha ki Mikhal Puna Pangthok Tarabadi Tarahumdo Shuba Manipur Legislative Assembly Bu Matangan Khatna dissolve Tawadaure Manipur, Goa, Gujarat, Uttar Pradesh Amasung Uttarakhand gi oina sahi ahungan Khatna Assembly dissolve Tawrabaya Nagaland, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Meghalaya, Rajasthan amasung Tripura gi na sahi maringan na Assembly dissolve Tawrabaya haide Source amana paladana Indian Express ki report na hai NDN lengak pa state amasung Union Territory Dramathoi ki Assembly gi Mikhal Pangthokadaba sahi ani wadle State mari de 2029 da Lok Sabha gi Mikhal ga matam amukta da punna Assembly gi Mikhal Pangthoknaba hana da ki thorang tawduna leire haide state sing adu di Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim amasung Odisha ne One Nation One Election Bill ga mari lenana kumja 2024 gi December da semkhiba committee na tongan ba state lengak ka unaduna matam amukta da punna Assembly amasung Lok Sabha ki Mikhal Pangthoknaba gi thaba si mai pahanna bahonare wakhalon asda yumpham moraga state amasung Union Territory kongani thoi ki Assembly election kumja 2029 ki January da marilena ba governor sengna dissolve tawhalaga Representation of People's Act 1950 ki matungina tha taru ki manungda Mikhal Pangthoknaba gi thodang election commission da sinarba yai BJP na lusungba NDA gi oina khwaidigi maroiba pandam de the Constitution 129 Amendment Bill 2024 amasung Union Territories Law Amendment Bill 2024 pass tawhanba haibasine Bill asi pass tawduna act olabadi matam amukta da punna Assembly amasung Lok Sabha gi Mikhal Pangthokpa yaragane khwaidigi han boina kumja 2034 da One Nation One Election gi thorang satha anduna matam amukta da Assembly amasung Lok Sabha gi Mikhal punna Pangthokpa yana ba yamna kanna honari haide Langdumna Kualiba Mapamasiki government employees in the census ki thabak yawtanaba warning tawkhre. Statusiki asoba issue oriba census ka maridinaba thabak thoram sing thingnaba phirep maike kyada laurak libasigi manungsana Coordinating Committee of Club and Organization Ko Langdumna Kualiba Mapamasiki government employees in the census ki thabak thoram sing da yawram labadi miyamna lorpo warep sing da masada daita pujagadabani haina Organization asigi maiketigi section waral thamlakre Hiram asigi mari lena ngarang langdumda leba lup asigi office da pangthokiba pawgi mifam amada lup asigi advisor yumnam kumar na wafam asigi phongdokladuna makhata na haikibada lamdam asida thoklaba sahi ahum henjalaklaba irang asina maram odaga lanjen aduna leiriba miyoi kya mayum kaida hanjinba ngamduna leiringai chera asida matau karamna census tawgani haina thoraklibano yum leitaba mafam amada karamna house listing tawgadoribano haibasi lenga asina khangpham thoi asiguma tanja asida census tawbada enumerator amachung supervisor singna saruk yabi yaroi kariguma saruk yaba thenarabadi miyamna pirakpa cherakta masa masana tek sak pujagadabani haike